ndenda kuni kumaanisha Atongoi yela twaza kuiye makwete ndayo maikweto vo wa mwene ni Kenya yombe pia ini masanu kaba na Kenya yombe. Okay. PM wa ya basi ya kalili kwa atabia mheshimiwa anda bye kwake ni banundu ni ngwenda kukachathini ki kikembwa masaku town balanja itwe kikai wa Machakos Golf Club na mundu ala ajinuka bayimba mundu na sana na nusu anu mai kwa tondungi alame umete Wia Ni Wia meiboneta maishoka ilobi alame umete kiteta alame umete kibwese na kuombe mo nundu kula kuonde na mjumbe nienda ndumoke na mjumbe wa makuweni na masaku kuma mwaka wa miongo thandatu na shogara tuka mjumbe wa Ilobi kama mkunji miongo kenda na ile mpaka miongo kenda muonza na juu nienda nduombe moke ando mwana mengulia iki athi wiki niki nunu ngai nungathi mite muno na aiti wemba numbenda mena nisiana andu make na ulivyo nde juwe kuwangai nduwa mwenyi na umweka kuwangai kwa une nasha ni uyandu mangai alame nguma na matenguma alani ni na matea nini ona sianda sia chuku okela mungu kwanza wo ukusenya andu alama toka ta alama def nangi masaku metwa iwoli makauye ko makauye wazi bena ndewa ni 13 chathiki ketha batuku menata matuku 10 mwezi wa nana matuku 10 ma mwezi wa nana okay na ndio ketha uitania miaka langa iwa kwikalia thayo miaka itha ya bikaya nata ndimba ya bikamiongo kenda neli na ngitania ngaikumba toki ya nyoki miaka ya piyo ndedo wa nyoki aye na bia itakula na unenga ndoki ni mama ambisia makambia na ufikie mjumbe kwa hiyo ndo au mezi aye ndia andu mayu ama omo kuneande ngekula ike na ndanyaki na umage aye ndumaki. Okay, ba prezo mbia be mwana mwita Jackson Jalo ngulie. Kwa mukule kana ni wisi umai wa kwa wita wa Samuel Kele nzioka kuma kalama ai wa serikali bindani yu. Mundu isikeli muno ninye nundu kele asomea vitu. Kwa mwalimu David Nzomo. Nzomo wa Mutuota. Mutuota muinae wa umai wa kwa musembi muteu. Na juu Keli tea na imwe emukuwa Keli ni mwene vibaya na haya basha mwitu mwibaya wa itu wita wa ana kuopurezo mwomotu ya ndanga Keli wanzioka ni mwene vibaya mno na mwinae wanzioka na akia tuwa mwitu wa kukwetu weta wa mwelu wa musimba niweba na nizi kalama na kalama mundula ambeku university ninye na atwa iye weju mwana amangeli na mwitu wa nukumbula na toya na ikula sio ndesi akalama ninye na kuniwa miongo thandatu nundu batao na mundu kusomea ndikilini na matoyi nundu na manda nina kiano na tomboya tineto tejo ni Amerika manda itikiti mundoke na uyaba na mina ukona na nae wawe mbayo na imbai kelasi ndiomba nyambaye nyuna nana uyo isange wa tikiti lisanga ndeke uzo na imwe itatu wiki America ndeke nima na professor mwe wiwa anonye na mato hako andu ange anene wiwa kwanza motiele yuna andu asuna atwa eto professor Kiambi na professor Kiambi asomeza anatwa someza university undukana kadinza wa ni mdinji munene wa dunia na yu kuvinza vibaya mno na akatwa akamukana kwa kesi uitasiana ndakitali ya mwana aitwa ya Barbara Kiambi na ake Barbara Kiambi kama mzelimani mundu asome mzelimani ake hii. Okay. Nimo byabo no ndi mwithukisia niga yaba windi ribotu kwenda kwikila ngithio twetha na kendi mheshimiwa George Ndenge
na ukamwona indi nota kijana andu alatimo yitimo kwa teko yiteke omutia ndisi siri ya andu amwe kala binda yatene siri ni ya nyonundo ketoloko kiteke kumbo yiteke kwate kamutia la isi monosi kindu kia mbeka andu manga yundu ngayuendete kautula miao yangai no yipite labu wende au na mwenyi no imatethia ona amba wina silingiana kyo wenyu sumukate kanoma we maandasi yeli umatwaye eka sinetela